मैम ऐसी कहोद यूम थोके तौबको यूम थोपसे खरा ngन थोलग मरमदी अखोगी ngasiसे 15 August अदुना ट्रैफिक खरा जाम होगद्रायना खनबदु ट्रैफिक जाम होरमद्रे होरेन फ्लाइट ना पुंग 12 की फ्लाइट होइबा अदुदा इना खरा ngन थोले पुंग 9 दगी यूमदगी थोलकपा अदु यामते यौसले हुजि एयरपोर्ट नाते यौसले हुजि दो मयामदसु मैसु अखोगी पुणे टू अखोगी गुवाहाटी की फ्लाइट हाइबदे यूम फावबा चतपदो अदु मयामदसु दुम येंखनगे खनदुना इना ngasi वीडियो से इना अदु सेमजबने मयाम हौजिक आई यौदोरे खरा गायरे हुजिक यौरगा आई एयरपोर्ट यौबगा एयरपोर्ट मनुंगी अखोगी व्यू सिंग दो मयामदो दुम आई उसेरके वाखन याम नुंगाय मरमदी कुइरे युमदा थोकबदो हौजिक युमदा थोक फंगे ngasiदी मतम कुइरे ना गायरे से युमदा थोके तौना दो ngasiदी 15 August नुमितो इना युमदा थोए दो मयाम आई वीडियो से दुम येंगबिउ लोइजु फावबा दुगा दुम आई चैनल से सपोर्ट तोबे मयाम मनुंगी व्यू सिंग दो दुम मयाम दई उसेरके मयाम फाइनली आई हुजिक एयरपोर्ट यौरे यौं सिदा ngasi 15 August ओइबगिना कनो खोगी डेकोरेशन सु यामना तौरी दो आई ममांग द ड्रॉप कना तोरा कुमधरगे अभी उतर जाएगा ना हाँ चलो ठीक है हम उतर जाते हैं ये हुजिक पुणे एयरपोर्ट नहीं ले रही से कहीं आई फ्लाइट ना पुंग 12 अहिंग की पुंग 12 दन इन खरा ngन लाब मरमदी ngasi इंडिपेंडेंट डे ओइबगे इन खलिबा ट्रैफिक जाम ओइगद्रायना अदो ngasi ट्रैफिक जाम ओइखिदे यामना अदो आई खरा ngन थुंगे थुंगोबुदि अदो आई हुजिक मनुंगदा सिक्युरिटी सिदा लेरे सिक्युरिटी चेक तौरगा आई मनुंगदा चंगदोइनि चंगागा देखिए बोर्डिंग पास लौरनी बोर्डिंग पास लौरगा अदुगी फ्लाइट तो गाइदोइन अहमदा मोदी बोर्डिंग पास हना अइना नान कक टिकेट तो येंहलगा बोर्डिंग पास लौरगा अदुगी फ्लाइट तो गाइदोइन अय हौजिक चंगनबगी रेडी तौरगे मनुंगदा असोमदा लेरे योंसे मनिंग सोमदा असि सिक्युरिटी चेक तौफमनिसे असिदा सिक्युरिटी चेक तौरगा मनुंगदा चंगदोइन बोर्डिंग पास लौरे कइनोगी सेल्फ दुम लौजबनी सेल्फ चेकिंग तौबदो अदु येंगसे तुमाय तौना दुगैगी होजिक अखोगी गेट नंबर 4 दको गेट नंबर 4 द चतोइनि गेट नंबर 4 से कदोम द लेरिबा खंगदे थीरगा को चतोरमिनि गेट नंबर 4 द येंगसे होजिक येंगसे कदोम द लेइबाइना गेट नंबर 4 से गेट नंबर 4 थीरिनि होजिक गेट नंबर 4 से कदोम द लेरिबा खंगदे गेट नंबर 4 से सोमने के गेट नंबर 4 द चंगगा दि ना तौदोनि सोमनि चंगदोइरा असोमदा कनो अखोगी चेक तौबो लोइरा आई चंगैनि मनुंगदा चंगगा सोमना कदोम द चंगदोइबा खंगद्रि आइसो सोमदा लेरे मरी सुगसे सोमदा लेरे मरी सुगसे बेल का लोइ लौथोइ चेक तौबदा 1 दगी 4 से सोमदा लेरा मा सोमदा चलगा सोमदा लेरे 1 ग 4 गसे सिदगी पुंग मरी दगी फ्लाइट नि दगी बुदि वाटलि मे पुंग 12 दगी अहाम दुम चंगा मे अहाम बदना सोमदा नि चंगदोइसे गेट नंबर 4 से सोमदा लेरे सोमदे चंगा तौरगा मथक्ता कादोइरा खंगदे मोइस इसु गेट नंबर 4 से हानबा लाई सिना शिवाजी महाराज की कइनोनि मोइ महाराष्ट्र की शिवाजी आइबा कइनो इंथौदु की कइनो एनीवे इज गेट नंबर 4 थी की गेट नंबर 4 1 2 काइदा लेरिबा नंबर 4 से काइदा लेरिसे यानी हायर गेट नंबर 4 से मथक्ता कादोइनि सिदगी फुट कइनो सिदगी तौरगा कादोइनि गेट नंबर 4 जौनबा असिम फंगदा कुमथरक्तोइ मथक्तगी मैम गेट नंबर 4 से थीब वारे अदोम लेरिबा खंगदे
इथंता लाखपनिना खरा वाई आई हजिक गेट नंबर 4 यौरे ममांग लेदा गेट नंबर 4 अदो ngasi se aina khara ngana thawlaba adu moina message su lak ko koi gi pisina ga soi bagi koi gi security check yamna kalli aina adu gi adu ngana lai para anyway ngahak du manung gi aying mase phangna ngahak nungai na phamna leige adu gi hojik aina chatu china direct kolkata da chatu ni kolkata da gi amu kolkata da horen ahing da pung ani makhai gi duga thunga pung taruk ayu pung taruk makhai de gi amuk Guwahati gi flight se phat do mayam yeng si manung kamai tau bai na flight mun chang na da e dum jeng jela ke do koi gi view se dum yeng han ge mayam da si yeng se si henon ma pham je yam na phaje ma pham je yeng ma pham yam phaje ma pham ni airport si di yam na li do ado moi check tau da kai no ko loi lau thol le koi gi kanai gi khongrau da fa ba bel fau ba loi lau thol du ne ai khongrau ko na cái nó tông nè bill cái gì mà không có chán hơn được tôi sẽ làm mà vậy as phải là nè ngạc tăng tôi cái nó xí không group xí metal làm job có asi nè coi cái môi nè security check tổ mà tâm đó coi cái signal làm mà pirak có đó tôi signal chứ lúc không ngọc có xí đó coi cái không có chính khắc rồi nè tôi muốn không ngọc mà khai không có dùng chính khắc là cái môi gì cái gì job vậy tôi mà là sẽ đúng cái thằng này tôi mới thà tôi lại anyway ai hồi flight là cái hồi flight mà nung view được cái gì là cái hồi kêu nè ai ngạc thầm cái ngạc thầm mà cái sinh cảm đang thắt cái sinh thâu rạn sinh có đúng cái này xóm đó là sao hôm thắc bấm này restaurant cái bữa nào mặc lên rồi ở restaurant xóm đó backstreet cái là sao hôm thắc bấm mày am xóm đó lấy đấy ai sinh lâu rồi sinh thắc cái nè dịch hay flight lạc qua ngày đi ngày đó cơ cái nó là gần tung kìa qua xua đấy cái nó tàu đó flight là airport chẳng nhà coi boarding pass cái nó tàu đó cơ ngã đây đó cơ cái flight đó cả với chẳng là chỉ thấy cái chẳng đuổi cái flight chứ chẳng là cơ rồi cái hồi dịch bung ta thì sẽ pung 11:30 ta đấy 12:15 đấy cái flight cái nó đẹp trên này mà không thì đấy cái flight ở direct chẳng rồi mà nó rượu đấy chứ cái seat sẽ 23D 23D sẽ có luôn cái lấy và tăng yieng xi mà ninh đã tạo rồi cái nấm tàu đi the top man the 23 is some size cái ta được 23 window seat 19 yang ai cũng dùng được gian ta rồi anh em đi ticket cái nó oi đó seat top phăng à window seat đâu oi kìt rồi window seat đâu là cái gì đúng thằng thằng cọ kẹn khai lâm vậyมันต้องเพิ่มไหมcái nóโตกว่าcái gì lạiมันต้องเดี๋ยวซีท่าเส้นไปกี่มันอ่ะcái gìอารมณ์แบบพี่สูงเนี่ยปวดเจ็บอ่ะเดี๋ยวซีเซ่สบายโตกว่ามันคุยนิดหน่อยหน่อยนี่ทำท่าดูไหมตัวแบบพูดถึงเด็กชิลงกี่โมงแต่ตัวเองเงินดิตัวเองเงินเกี่ยวกับมันต้องใช้กี่ background ที่ยังใช้ background ไปมันต้องกี่ไอ้ Windows 10เราเอาแต่ Windows 10เรามาดีมาปานกี่ view ตัวตุ้มเองเงินไม่ยากยากที่จะอุปายเล็กเดียวanyway เขาเรียนพุ่งอันนี้มาค่ายดูว่าโคลกาตาได้ยาวด้วยนี่โคลกาตาได้ยาวแล้วก็มาค่าตาบ่อยวิดีโอเสียงเจ๊ดักแกผู้ชิคกี้พายเนี่ยตุ้มสบายใจก็ได้ทำมาไกลโคลกาตายาวแล้วก็โคลกาตากี่มาทางเต่าวิดีโอเสียงตัวตุ้มมาทางตั้งมายามได้ดูเจ๊ดักแกมายาม good night กันเอาตัวเราไกลผู้ชิคหากตุ้มปวดท่าเก่งหาคุยแก
Kolkata airport ai mathangi flight am phadorni sidani moi pochai laga ko punamak si gi tre sida punamak la ko sunda cheli se sumai chelaga laktoine ai budi Guwahati degi oina laugadaba laibani na ai sidai ngairoge ai hojik next flight fabi damaktai amtang thi gi kadom dei changbai Kolkata airport se yam chaw ko pham che chaw se da gyan men ta de kadom dei chang le ang dei chang de no sida su pirong yam yole mayam Purit ama de sana de no man tangang ni sida phi kutang am to ni sida sing nang thak khi ke kana chong ra ma loi sing ni sida gi amai no thak to che photo sender use only sida ne ka ni Sing thẻ rồi có độ nặng chất tuổi với già nắn ta để chọn mất in mà phong bị dùng khu cho hôm này với cái cờ cái đại kia có thể làm cho vậy cho nó có đom để chăng với chứ già này nắm ta rồi này cái tụi đi qua liền hồi tung tarup cái minute kun tra đấy cái flight timing này có đồn để sang đôi nó xin bắt đầu chỉ cá đôi là sẽ cá bơm để xiên thì nhà rồi không thì lift đôi là cần sang đôi là không thì đây ông tăng lift sẽ cái sang chân kìa mấy ông ngập bún nữa next flight पकड़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा ना कोई ये मतलब ये फ्लाइट तो सीधे ही ना फादो ही मतलब तो काखला रूम ना कहीं ना द संगे मतलब तो काखो मतलब तो नहीं होता संगे तो हो जिक ये फ्लाइट की कहीं ना से गेट नंबर पी दे हुआ गेट नंबर से क्या हो दो बखंग दे तो मोई किसी का नोटिस तो थोड़ा करने तो नोटिस तो थोड़ा ये दो ही नहीं गेट नंबर क्या हो दो इधर बाइट ये फ्लाइट नंबर तो क्या है 623 से गुवाहाटी गेट नंबर 23E गेट नंबर 23E दता है बस इसी दे ये ना गेट नंबर 23E दे गेट नंबर 23E से का दोन दता अब तक ये से मैं हम ये से तो पता क्या कोई चौक फम नहीं कोई हम चौक nhưng mà mang dụng cái lạ mẹ được những tên mình sẽ này cò thôi rồi em tăng tuyên thì em mẹ 23E hiện tại là 23E đã tải ở các hôm đâu lấy thì vợ mình ngược sang lấy đỡ cái nắm tơ E đến thì E đấy xong rồi lại những cái sự đã xa thật mấy em rồi đấy cái cái chúng cha rồi kìa anh bỏ tiêu rồi cơ nhà chúng cha rồi hồi giờ cha ninh một cái tập hò cho phải chúng cha cái get nó mất thì rồi qua rồi 22 E sẽ chỉ lên E đấy cái này là cái tuồng với sao qua thì cái khai thác cái nó tàu đấy nó sang là đi ngã này là giờ thì ban sang vào đó là chắc là những cái gì
Guwahati chatpagi 16A da kanoda tab finally giờ dịch Guwahati da dầu đây Guwahati da dầu rồi đây sẽ Guwahati airport đó ai giờ dịch thô cười bạn thô cái exist sẽ không nên lấy để exist tàu cái exist thô đó thì Guwahati da một hotel lớn ngùng lấy tiền thì khăn vào tôi lấy đó ai hồi trước cũng là xí xả đó trong gì cái gì được pha là được mình sẽ tuyển mấy anh cái nữa sẽ gì gọi cái giờ cô sẽ mẹ mới chân hành chứ rồi sẽ gọi cái giờ cô như thế được anh ngasih gue nih ngasih video sẽ masa ngasih lu sendiri lagi ai masa next video đó tôi tinggal sih aku Guwahati tuh yung mau sẽ thấy cái video đấy masa nggak thấy hấp dẫn lagi ngasih mà masih ham được masih ăn hấp dẫn lagi masih mà tung đấy mà tôi video tụi mình hấp dẫn lagi mà thank you